Megenapan saudara maning angaworat kepaice mekadi asta berada panca dasa pramiteng Prabu panca dameng Prabu makoi wah raja niti ane lenan kayak bunyi surat cinta Paco jang inget jang bedek-bedek beli komang apel yang ganteng kau tak ubahnya bagaikan Jalaluddin gitu. Aku persis seperti Joda gitu. Itu ya. Cintaku di langit Taj Mahal. Betul bela mau nyangan. Oh. Kalau di Mahabharata kau tak ubahnya bagaikan Krishna, Ramayana, Sakuntala, semua judul film India. Narayana. Angsoka. Asoka. Angsoka orang. Asoka. Asoka luar biasa, gigih berjuang ya. Meskipun penderitaannya luar biasa. Penderitaannya. Sakit walok gini ya nih. Len jaga tugas du di pos raman. Len jani di nini. Cik gitu. Di sumpahnya rago ada di puri di pos raman bidan. Sing len perbanding nih. Yang di pos raman penuh dengan kesejukan. Ningah munyen yah ngerici kedes nguci munyen pindakan itu ada damai betul-betul damai yang jadi bara ke kota aduh Dewa Ratu pules sing man di jalan tengah lemang kerewang gitu ungkap tan kadi-kadi pules sing man itu perbanding jani tadi ban kene pang dek itu geruang-geruang ngarawak-awak itu mungkin hal terjun di dunia narkoba tuh itu awangki narkoba benar apa narkoba niatmu akan rusak kalau obat berbahaya asumsimu niatmu akan rusak kalau obat berbahaya asumsimu. Itu artinya. Ini seduri asumsi, tahu asumsi? Asumsi apa? Amah. Itu yang obatnya berbahaya itu amah gitu artinya itu gitu. Oh, Mbak. Nah, kerjanya di hibur. Hibur? Wah, betul-betul hibur ya, Pak. Jadi khasiat bidan merewen jadi rewen. Bentar. Megendeng kena aja ya. Gendeng apa? Nah, gendeng nostalgia. Gendeng anak-anak. Nah. Bangun tidurku terus mandi. Cing ora pakai sabun mana? Duri nih kan. Tanggung nih. Bangun tidurku terus mandi pakai sabun. Jangan lupa menggosok gigi pakai sabun. Ini pakai sabun terus. Busan cing oren pakai sabun tanggung-tanggung kayak tuang cicang. Bencang pelih. Apa orang cang? Pakai odol. Usut sabun. Sok gigi pakai sabun mengap bungut dah. Jadi apa orang? Odol, pakai odol. Nah. Bangun tidurku terus mandi pakai odol. Kini di busan suwun kau dia pakai sabun odol payun. Dia apa tuan sini ha? Kicagit leh ini. Pakai sabun. Pakai odol. Bangun tidurku terus mandi pakai sabun. Jangan lupa menggosok gigi pakai odol. Habis mandiku tolong ibu pakai sabun.
kene. Maji sekolah di TK sing lulus dia. Kacang goreng ini, kacang nuwut munyin cipen cang boleh pakai sabun, pakai odol. Pakai apa bro nih? Mekedap goreng ini. Nah mekedeng nah. Kenap odol, sabun. Goreng nak nyamu blok. Yo, ya penting. Sing marah apa guys? Jarinane lekaruang pupuk pasang sinarut kendi terluker di jarinane lekaruang pupuk pasang sinarut kendi ngiring matembang ngiring sareng masola ngiring matembang luang cideng igal cak bingung jangan ada bon sipah cia Bon sipah cah sing cok itu apa bentut cah aduh bebe ini sing meglo sing itu jalan tangkil itu Agung Raden Kecewangsa ini benak hidup benak oh main pasir runtuh saking suwe dijang nenten boleh ngiring saking mulas pipan tan boleh ngiring nuagat hidup yes kita bawa kabar mati tadi arsaning tarula tenglih ayam-ayam labuh kapat sapunika we di mana tidiang boleh tangkil ring ajeng alus syukur ini nah paman yang gelah masih merasa ngayu bagil cian makawanan tapi kemawinan mapan sebab peragat una saja majang ring tenak ring seride yang begawan ini hidup sugra pekulun mabiseke resi di bio caksu wah megenapan saudara maning angaworat kepaice mekadi aste berate panca dasa pramiteng prabu panca dameng prabu makanya wah raja niti lenan wah lamakane pangside raja pasti ngawak-ngawak pangsing urip ipanya anggon pelalianan betul pangseken nggih cek apa man kalau ngamel jagat winten gagamelan sane patut paman ingat kan aste beratane nggih luwere Indra Brata Yamo Brata Wisnu Brata tapi asane Chandra Brata Surya Brata Wira Brata Agni Brata dan lain sebagainya ya nasa punika mungkin Titi Amato dan ngapun mau cukor dewa
puniki wenten wocanan itu yaji, mangne tangkil kocap yen api wentan. Coba sing kawan, lan apang sing raga tempal. Tekin pikasan wocanan nak ringser, padet angge ning jalan. Lurus.